امریکا یک کجری کفتن نوکلیری و کشیه اولدیج ایرانی بریار گماری کجده قوناقم پیکتی راگهاند بو قوناق یکم آگماروی کاریگرد که ده چارچوبه اوی قوناق یکم ده امریکا دستور ناده کو ایران ده بازرگانی ده دلار امریکی زیر اوزیو بکار بینه او پیشیا بازرگانی پرچین زیده این بش اتوماتیوی ایرانی دگره او گمارین امریکای جبو ولاتین کو به ایرانی را بازرگانی دکنجی درباسته به یک جوالاتی کو بریار امریکای باندور لسر دکه ترکیه جبروی که دنوارای گشتیا ترکیه ده یک جمجارتی نقاش کرن اوه کو ترکیه دیل همبری وی کاریگر کنه گماریون سر ایرانی هلوستک چاوا نشان بده او ده پولیتیکای که چاوا بده پیشیا خوان İran iç politikasına baktığımız zaman Türkiye na politikaya ke nezi İran'ı dimeşine. Lebeli li gormen evne politikaya ke durust ku Türkiye bimeşine. Bile rasta peywendiyen İran u Türkiye hem duvarê bazirganiyê da hem jî duwarên jêderkên enerjiyê da xurte. Lê bi hemana wê Amerîka jî ji bo Türkiye şerîkeke berê û hevpeymanê wê ye. Li gormen Türkiye divê aliyeke negire. Lê divê politikayeke navbênkariyê bimeşine. Heke wisa nebe. Dê İran Türkiye bikişine aliyê xwe û Türkiye li hemberî Amerîkayê bikarbîne. Di encamê da jî wê Türkiye bi her awayî bikeve zirarê. امریکا یک و دخوازه لحریم باندور ایرانی کیم بکه و دواری بازرگانی دا دور پیچ بکه حول داده که ترکیه جدی کارگر کنه گماری لسر ایرانی دا جمع خوب ببینم. لو ما شانده گجبوی که شانده بو انقره لیبل وی شانده تشتا که هیوی دیگر به دست نخست. حتی رایدارین ترکیه راگهان دبون که اولگوری بریار گماریون امریکای توناگرین. پس پورین ترکیه جدی بیجن جبر که امریکای به یکالی بریار گماروی دایه ترکیه دی حتی داوی به ایرانی را تاو بگرم. Türkiye, İran, yarın başka... Türkiye hatan helgor helwesta xoya kurakandiye, dew tekiliya xo bazirganiya xoya bîranê re berdewam ke. Ji xwe rayedarên Tirkiye ji rakan bûn ku İran hevalbendê wan ê stratejîk û cîranê wan e û dê ew kiryarên Amerîkayên yekalî qebûl nekin. Helbet di vê mijarê de Tirkiye nebtenê ye. Yekîtiya Ewropa, Rusya û Çîn radikînin ku kiryarên Amerîkayê yekalî ne. Ji ber vê kes bawer nakim ku dê Tirkiye bi temamîl gor kiryarên Amerîkayê tev bigere. سروک امریکای ترامپ د ګلان 2018 دا راگهاند بو کو او جری کفتن نوکلیریا کو به ایرانی را د سال 2015 د هاتیه امضا کړم و کشیانه او اوی گمارون ګران سر ایرانی کاریګر بکن پشتي دا خویانی ترامپ وزارت گنجینه امریکای راگهاند بو کو اوی لسر ایرانی گماریا کو دو قوناق ام پکتی جبجی بکن قوناق یکمیا گماریان شش طبق دست پیکر او لګوري رایدارین امریکای قوناق دویم جی دی چاری مجداری تایبەتی لەسەر بازرگانیە نەفت و خازە سروشتی بێ کاریگەرکردن. ورال ئێریشمیش کوردستان 24 ئەنقەرە